Hello, mi pite ho se na bon savin ni khopa. Tu nya hi ai ho Koki Society adinga civil ba dilen pena ne yo kim Koki in pi Manipur ya dinga lekhathot ai lo le thuthot kinai na khat ai ho village volunteer eastern zone hon palen lang ai lo le tenom palanga VV hon Koki in pi ho lekhathot naw khat ka hin sim do dinga hin a saw a he mi za nam khat asim lo di ka ta asanen aje chu la he tham khana ong sau thim le sim ngap lawa tol mang pe jong mi ji in is a chu tu nya hi ka hin sim ding koi tong sim ngap la ho jang chun in ngai theo hi to President General Secretary Koki in Manipur Kim Headquarter Subject VV Eastern Zone le UKLF ki ka athua hil chit na pu ama sa penin nam pi ngai lu na a panhin la a gamlan nam hu bit te dia hong ki pido VVEZ in kazana o salam ka hin pive tuni ni kho a nampi zo se le nampi ki vai pu na lam kai chang he dinga VVEZ le UKLF ki ka boina thua ka hin sei nom chu anoya hin point to point in ka hin ta lang ave number 1 TS lai jang thu VVEZ in more a mail he commando ho su theng na dia gala hong ki ka pantan a hi le sumla paya hasat na tampi ahong ki to pantan chapang tampi gamlanam ngai lu na a hung ki pido ho ne la cha jing jang a hung ki boi pha nin VVEZ in bordal zuya house zo se anaki kovin bong khat in an kong anaki semin boldal zui house zo se tasat na anaki hall bangin TS lai jang humun hi sum kol vei na mun khat a hi in VA ho koma sut lai selfie anaki khianin phalpi na anaki mudung zui in kailadon anaki pantai pa cham khat zovin UKLF ho full arms in ahung ki tol lu novin VV armless a kaidonga ki koi ho him la thal to asuto ovin a hin dal do ta ve tension hi ahung sanding phanin KIT le KICH chandel makai na in khang barwal muna meeting anaki ko homin khau tha na dung zuin TS lai jang wang kumuna aviala in pt ni zauna le UKLF to VVEZ to khom kit ding aniki sei bangin pha chom khat zobin TS lai jang muna KICS defense KIT KIKM representatives chule VVEZ in kithul ha na akisim kinin ahim hichi kithul ha na kisim dungzu ya UKLF le VVEZ in ani thana collector bo aki koya khosung ha hem le athal apo ulut hlan loading in anik kisai thatai hichi ki hol ha na dungzu in VVEZ in hem la thal anaki withdraw in chuzo ni thumni ma man UKLF in arms pumin VVEZ collector ho ahin no do peitawin ki hol ha na zui lovin ahung ta ve point number 2 voice record ahung viral thu le VVEZ home pa kimat na thu UKLF a Mr. Hu mangle sablen allies somin thang ki ho na voice record ahung viral achun Mr. Hu mangin sablen allies somin thang koma ISF India Security Force line ala asen VVEZ sunga lamkai Mr. Minlen le Mr. Saigin akimat do a le mancha izat hi jong le pi dingin anaki te me hichizo pha chom kha zovin VVEZ sunga lamkai Mr. Saigin chu ahin mat sa pe ta ve Mr. Saigin kimat zo theo pha chom kha zovin UKLF lamkai ho le CM Biren ki ho to dungzuin more akopi a VVEZ lamkai ho mat nadin NIA ho ahin sol hata ve tu nisan gain VVEZ lamkai ho in la lawa thei lovin gamla gan thei aki tho lo tai chuna bana VVEZ su mang na dingin ISF ho mangchan VV namun mauzang wang khuwa operation khot en ahin bol sa ovin VVEZ mai thal phabek amat sakit ta ve UKLF lamkai Mr. Hu mangle Manipur si ambiren nawpa Mr. Dilip Singh business thu mai thaite to hibang boilai ta in Mr. Hu mangin nampi Myanmar biren Manipur CM nawpa to ki ho to chanin TS lai jang suknu chandela business ki min plywood factory hi hanlang lochang drugs chule arms and ammunition business bolin arambai te koma zu in sumkol avei khom thanin
hi chi ho zo si chu VVEZ in aki hiat do je in email ma in a hin thana thei thil chu aki kha apanin a hi le Mr. khu mang le Mr. delete in azum ma je in amani business ki kha chu VVEZ tanan ai VVEZ tanan a hin nei pantai peitai juda iskar lungput kyang pumin ama business thupi sa in anam PVV ho sumang din pan alatai number 2 date 9 August 2024 incident 2 achi sa July date 11 ni khuwa VVEZ home pa hung kimat to kithanin ama dam labit a ahung do thaina din VVEZ le KIT le CSO ho anaki ki ho khom in August date 3 ka a tha do a hi thaina din ngan se na thing set akinai tan a hi date 3 August ka a hin VVEZ in home pa chung thu hi hol thei san in aki hol in UKLF khut nung a hi aki hiat chen nung in ki ho thei na ding in VVEZ in TS lai zanga UKLF ho anaki man tu tan a hin ko ki chapa chi I hi ze ovin ngai lut na nei ta in chung ngai lut na nei ta in chung ova lo in aki umin pallen mona UKLF le VVEZ frontliner che aki hi ze in arms pumin ki holding in UKLF ho posa anaki kalson na UKLF in lungthim hai lo keng in chance a hin lavin VVEZ chapang mi thum a hin ka li pi o chuchung chona mei pum gezin aina la api on a hi hichi aki thun nungin jong VVEZ le KIT le CSO dang aki ho in UKLF chapang ki manjo se ngai lut na nei ta in ana kile pi tan a hi a hin UKLF in PR ngai nom lo ta a VVEZ themo a hin chan chu phamo a kisan a hin district KIT le CSO zabolnan hem kham case ceasefire ki bol chu anaki het pen chamna thu wang aki sai nai poi 9 August 2024 incident to UKLF in reinforce aki ko thu achunga point lin a hung ki pi sung thu banjamin imi isa chunga lungput hailo anei o het nan UKLF in namsunga SOO achan khom pi ho KNF MC KNF Samuel KNF President chang VVEZ sumang na dingin panpina ana thumin ipa ta khat chu achunga kimin pha organization chang se VV poi modan a het thems in anasan pi povin organization kimin pha chang lungpi kan na chunga VVEZ in kipa thu sangta in ahung ki seye hichigo hilovin ania sena em kom kisana panpina anaki thuman ove point lina Koki in P Manipur kim henga VVEZ ni na Koki in P koma VVEZ in ka hengi na nom ochu a hile Mr. Saigin VV home hi ahung thungding date 20 August ka a damle bina UKLF 10 ala ado audio a hi ala ado lawa a hile VVEZ in UKLF chunga na to khauta a hung ki chi pi ding hi chi chunga hi koiman VVEZ themo achan thei loading a hi I hamta UKLF in thilpha adaya Mr. Saigin ahin la ado le Koki in P vaisai na noiza VVEZ top most leader le UKLF top most leader in P table Koki custom dungzuya sathin salung mai chang chule Bible sathin salung mai chang chule Bible son puma van pathen le in P lam kai chang maya chamna thu kisai ding a hi achunga point number 1 to 6 sunga kisai le kizausa thesang lo se VVEZ core committee zo se kim kia ki hau tha na le ki thul hu na ahin masanga pa VVEZ bol le to zo se hi core committee zo sen ki khoi no khasu ta a hung ki chal jing ahin core committee sunga khatlani sei hat all bol hat je a ki tong khat cha khanai poitin to apat alam kai hole nam mi pi ten nei na het pi diwa ka hin ta alang o a hi patheni nam pi dam na ding le mai lama kilung khat na din akisai do yo se chunga phat thei ai bo taw han ki pa ove information and publicity department VV Eastern Zone copy to KIT KIC Chandel HTC KCA Tingnongpal District MAWC KNO UPF VVCC Village Volunteer Coordinating Committee ichan chu a hi